wajjahtu wajhiya fatharas samawati wal ardi hanifan wa ana minal muslimin salati wa qiyamaya mamati alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahu akbar Allahu akbar kabira subhanallahi wa Allahu akbar at-tahiyyatu mubarakatu salawatu thayyibatu lillah assalamu alayna la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad barakna ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.